Pozdrav i dobrodošli na ovaj kanal, ovde je Joksi. Danas započinjemo novi serijal. To su prognoze za utakmice svetskog prvenstva. Kao što znate, juče je počelo svetsko prvenstvo utakmicom Rusije i Saudijske Arabije. Verovatno dok ja budem pričao vama o današnjim utakmicama, šta ja mislim kako će da bude, ko će da pobedi, vjerovatno ću vam tu negdje ubaciti snimak golova sa utakmice Rusije, Saudijska Arabija. Pa možemo da počnemo. Prva utakmica za danas, Egipat protiv Urugvaja. Urugvaj je na 45. mjestu na FIFA-inoj rang listi. Ispred nje su Grčka i Crna Gora, iza nje su Češka i Gana. Na 14. mjestu je Urugvaj, ispred njega su Engleska i Danska, a iza Urugvaja su Meksiko i Kolumbija. Mislim da će biti dosta teško Egipatu zato što neće imati Salaha. Posljednjih 5 utakmica Egipta su protiv Belgije, Kolumbije, Kuvajta, Grčke i Portugalije. Izgubili su 3-0 od Belgije, odigrali nerešeno 0-0 sa Kolumbijom, odigrali nerešeno 1-1 sa Kuvajtom, izgubili 1-0 od Grčke i izgubili od Portugalije 2-1. Urugvaj je odigrao u posljednjih 5 utakmica protiv Uzbekistana, Velsa, Češke, Bolivije i Venecuele. Pobedili su Uzbekistan 3-0, pobedili Vels 1-0, pobedili Češku 2-0, pobedili Boliviju 4-2 i odigrali nerešeno 0-0 sa Venecuelom. Njihova postava Egipta i nije toliko poznata. Ono što je vrlo zanimljivo, njihov golman je najstariji igrač na ovom svetskom prvenstvu, ima 45 godina. Jedinih poznatih igrača koje ja znam igrači su Ahmed El Muhamed, Muhamed El Neni i Muhamed Salah. To su jedina 3 fudbalera koja znam, ostali nisu toliko poznati. A već urugvajski tim je dosta bolji. Sa ubistvenim napadom, to je sa Cavanijem i Suarezom, i ubistvenom odbranom, to jest dvojice Godin i Jimenez, koji su igrači iz istog kluba, to jest iz Atletico Madrida. Biće dosta teško da pobede Urugvaj. Mislim, biće teško da Urugvaj pobedi Egipat ako bude Salah igrao, jer je Salah trenutno valjda ne zna se da li će da igra, da li može da igra sa tom manjom povredom ili šta već. Moja prognoza je za ovu utakmicu da će biti 3-0 za Urugvaj, ako ne bude igrao Salah. Ako bude igrao Salah, 2-1 za Urugvaj. Onda sljedeća utakmica je Maroko-Iran, koja nije toliko zanimljiva, ali šta sad. Maroko je na 41. mjestu na FIFA rang listi, ispred njega su DR Kongo i Bosna i Hercegovina, a iza su Škotska i Crna Gora. Iran je na 37. mjestu po FIFA-inoj rang listi, ispred nje su Australija i Ukrajina, a iza nje su Turska i DR Kongo. Maroko u posljednjih 5 utakmica je igrao protiv Estonije, Slovačke, Ukrajine, Uzbekistana i Srbije. Pobedili su Estoniju 3-1, pobedili su Slovačku 2-1, odigrali nerešeno 0-0 sa Ukrajinom, pobedili Uzbekistan 2-0 i pobedili Srbiju 2-1. Dok Iran je isto odigrao protiv Uzbekistana 1-0, pobedili Litvaniju 1-0, izgubili od Turske 2-1, pobedili Alžiriju 2-1 i izgubili od Tunisa 1-0.
njihove postave i nisu toliko poznate. Marokova postava je koliko toliko poznata. U odbrani Hakimi, Benatija i Da Costa, vezni red El Ahmedi, Dirar, Boussoufa, Belhada i ne znam kako se izgovara ovim, ali uglavnom svi ga znate, igrač iz Ajaksa. I u napadu Amrabat. Dok Iranova postava mi uopšte nije poznata, iskreno ne znam ni jednog njihovog igrača. I moja prognoza je da će Maroko pobediti 2:0 Iran. I idemo na poslednju utakmicu, to jest najzanimljiviju utakmicu po meni na ovom svetskom prvenstvu. Po meni će to biti najzanimljivija utakmica samo ako se opet ne susretnu Argentina i Nemačka. Znači Španija i Portugal. Španija je na 10. mestu na FIFA rang listi, ispred nje su Čile i Poljska, a iza Peru i Danska. Portugal je na 4. mestu, ispred nje je Belgija i Brazil, a iza Argentina i Švedska. Švajcarska. U posljednjih 5 utakmica Portugal je pobedio Alžir 3:0, odigrali nerešeno 0:0 sa Belgijom, odigrali nerešeno 2:2 sa Tunisom, izgubili od Holandije 3:0 i pobedili Egipat 2:1. Španija u posljednjih 5 utakmica je pobedila Tunis 1:0, sa Švajcarskom odigrala 1:1, pobedila Argentinu čak 6:1 i pobedila Izrael 1:0 i sa Nemačkom odigrala 1:1. Ekipa Portugala je ekipa koja je 2016. osvojila evropsko prvenstvo. Na golu Rui Patricio, Pepe, Mario Rui, Ponte, Bruno Alves u odbrani, veznjaci, Andre Silva, Bernard Silva, Quaresma, João Mario, ima puno dobrih veznjaka i naravno najveća zvezda napada Cristiano Ronaldo, koji će verovatno praviti puno problema Špancima i španskoj odbrani. Onda španski tim je po meni čak možda i najjači. Po meni Španija, Argentina, Nemačka i Brazil imaju najveće šanse da osvoje ovo svetsko prvenstvo. Na golu De Gea, u odbrani Jordi Alba, Ramos, Piqué, Carvajal, veznjaci. Čak i ne mogu da pretpostavim koji će veznjaci da budu u prvoj postavi, jer ih toliko ima, da čak mogu da kažem da Španija ima najbolji vezni red od svih trenutno reprezentacija. U izboru imaju da stavi u prvu postavu Asensija, Saula, Iniesta, Lucasa Vazqueza, Thiago Alcantara, Sergio Busquetsa, Koke, Iska i Davida Silvu. A u napadu Diego Costa, Rodrigo i Iago Aspas. Šteta što nije Morata krenuo, ali Iago Aspas je ipak imao predobru najbolju sezonu do sada u svojoj karijeri. Moja prognoza je da će odigrati ili 1:1 ili 2:1 za Španiju. U komentarima mi pišite vaše prognoze za ove utakmice. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal. Ovaj serijal će izlaziti svakog dana do završetka svetskog prvenstva. Nadam se da vam se ovaj video svideo. Vidimo se u sledećem. Pozdrav!